Kung maglisod na tag salig sa usa ka tawo, mabugnaw sad ta sa pagsunod niya. Ug mo na'y gibati sa nagsigi kuyog-kuyog ni Hesus, naglisod na sila sabot sa iyang gisulti niya, murag nakaingon na sila, murag nabuang naman tingali ni. Kanabitang tao nga magsigig yaw-yaw og mga pulong nga murag dili na bitaw tinuod, murag makaingon ta nalisuan naman tingali ni sa pangisip. Ganahan pa mo musunod anang tao nga nalisuan sa pangisip? Ganahan mo? Di ba? Sunan ka nang giingon ni Hesus, og di mo mukaon sa akong unod, di mo muinom sa akong dugo, dili wala mo'y kinabuhi. Galisod gid sila sabot ato, mo nang namiya na lang sila, wanay nalisuan na nas pangisip. Pero si Pedro, ang usa sa mga kanini ang tinun-an ni Hesus, mao'y mi deklarar niingon siya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan, anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhi nga way katapusan. Mituo mi nga ikaw gyud ang pinadala sa Dios. Ug mao ginay kamatuoran, mao tanay atong isulti mga igsoon. Nanglitan ron, kulatahon kas imong bana, nya kinasal mo, nya moingon ra ang Ginoo, kung tamparuson imong pikas aping patamparos ang pikas, dili man nato masabtan. Pero ayan na lang na siya og analysa. Ang ato ra yung isulti, pulong manis Ginoo, maghatag gid ni kinabuhi nga way katapusan. Amo na kada adlaw lagom kag naong. Ya okay na nimo. Okay? Hindi man mo maningog. Awan ha gid eta mo to anang murag katuhuan. Sama pananglitan mo ingon tag 20 ang kilos bugas. Mutuo mo ana. Tuo dili. Nga. Ug ako inyong padaugon. Ako gid mong alagaran. Tuo mo ana no. Mubutar mo nako. Basta magkasinabot lang ta, tagaan ta mog ayuda. Tuo mo ana no. Nga may jud kay siyang muhigugma kay manghatag yung kwarta. Mao man ay ato. Kana bang ingnon tan po nga inkutisyon sa atong tawhanon kon, klaro ba? Klaro. Klaro man na nga tagaan kag kwarta, tagaan ka og assurance. Mao na. Pero dili na mao. Mo na gitawag og kun mao na, dili na mao. Kasabot mo ang pinulungana, kun mao na, dili na mao. Mao na siya. Ang pulong sa Ginoo mga igsoon, nakasintro gyud sa kamatuoran because God is truth. God is truth. Di siya musulti basta dili tinuod. Muna tanan nga pulong sa Ginoo tinuod gyud. Dili bakak. So inig-ingon sa Ginoo, kung mukaon mo nako sa kaning akong unod o kaning akong dugo, naamoy kinabuhing way katapusan, tinuod gyud na. Ang ato na lang dihang ipangutana, unsaon man Lord, pagkaon nako nimo. Kana unta mo'y angay natong buhaton, dili ta imposible uy, unsaon kung pagkaon. Kaya nga to manggong pagkaon sa Ginoo, nga atong nasabtan, kana ramang atong normal nga kaon, nga atong lutuon, atong hiwaon, nya kanon. Kana raman. Pero karon nakasabot na di ay ta nga kini di ay santos nga misa, mao di ni ang paagis pagkaon sa Ginoo. Nga dili di ni siya sad tawhanon nga pagkaon, Diyos non nga pagkaon.
Ikaduha, ang pulong sa Ginoo nakasintro gyud sa pagwagtang sa sala. So kung maghisgot siya kamatayon, muingon gani siya nga dili na mo mamatay, di na pasabot nga dili mo hunong atong ginhawa dinhis kalibutan. Ang pasabot ana nga dili na ta patyon sa sala. Kay kana mang sala mo'y kusog ay mo patay na to. Patyo niya ang atong kinabuhi nga Diosnon. Ilisa niya kinabuhi nga yawanon. Sige, lingay mong tupad. Ing naunsa roy imong kinabuhi, Diosnon, yawanon. Sige, pangutan na. Basta naa na ganitay sala, ang atong kinabuhi nga gipuy-an, yawanon. Kung mawa gani ng sala, ang atong kinabuhi nga gipuy-an, kinabuhi nga Diosnon. Ug mauna ang kinabuhi nga mulahutay hangtod sa wala nay katapusan. Hain man roy mga kandidato nga nagpuyo og kinabuhing Diosnon, Team Marcos o Team Duterte. Kanay atong pilion, kanang naay Diosnong kinabuhi. Ning ka-imposible man na pader, di man sad mahitabo nga wa gitay sa makasa man kita. Nakaron kay makasa man kita, sila si San Pedro makasasala pud to, San Pablo makasasala, bisag kining atong bag-ong Santo Papa karon nga na elected si Cardinal Robert Prevost o ang karon Pope Leo XIV ang iyang title, makasasa man pud na. Kining nagwali unsa man san labaw pa. Unsaon maday kanus aman ta makaigaw nga kita naay kinabuhing Diosnon nga makasasala man kita kon do natay gitawag og commitment nga mobiya sa sala, nga mukuyog gyud ta ni Kristo. Kana bang preg bata bang kakita kag bata nga mosunod siyang mama, kami maka-imagine mi ani kay bukid magud ang amo. Mukuyog mi ni Papa ngadtos uma, gagmay pa mi. Si Papa galakaw, tarong kay galakaw. Kami nga nagsunod, magkadagma-dagma mi. Madakin-as niya, maingon ni Papa, paghinay lagi. Pero bisag kung saon paghinay is bata og lakaw, kay di pa manggig siya kaya kamaong mulakaw anang bakilid, magkadagma-dagma gyud, magkapangos-pangos. Pero di gyud mo undang bisag gaagas na usahing luha, sige lang yung sunod ngadto. Mo nay pasabot sa Ginoo, mo nang niingon si Kristo, those who persevere will be saved. Ang mulahutay saman maluwas. Muna kining namiya dinhi, wa mulahutay. Namiya man si Pedro, mo'y mulahutay nga kami Lord, wa mi kasabot sa daan ang imong gisulti. Pero mulahutay mig sunod nimo. Mauna sila ang mga Diosnon nga mga tao. Kana bang dunay kasaypanan, dunay kakulangan, pero dili mo undang paglahutay, pagbuhat unsay angay buhaton. Karon nakasabot na mo. Kinsa maron ang kusog mo lahutay, ang Team Marcos o Team Duterte. Kana bang dili magbalhin-balhin og prinsipyo, dili mag-usab-usab sa ilang baruganan, hay man aron sila mga kandidatuhan na as Team Marcos o Team Duterte. Mo na itong butaran. Kaya na may uban diha gatakli-takli, murag mga langaw puwag lubot. Karon kani iyang suportahan, kani iyang prinsipyo. Sunod na sang eleksyon, kani na sa iyang suportahan, kani na sa iyang prinsipyo. Mga buangon man na sila. Wa man ay mga baruganan, di ka maong mulahutay. Kung sa tanom pa na, sa akong papas una, bisang katos papa, usara to siya kasimanas grade 1 or 2 kasimanas grade 1. Nahuman na to, pero doon na to siya mga pasumbingay. Ingon din siya, kung ang tanom, imong sigihag ibot, di gina motobo o di gina makapamunga. Kanang mais ba, itanom nimong mais, niya inigtobo niya, ibto nimo, kay ibalhin na sa nimog tanom, niya inigsugo na sa niya dito, aksyon o panahon, ibto na sa nimo, kay imong sang balhinon, makapamunga ka na. Tubag.
Oh, mao na ingana. Mao rasad na ang marriage, ang kaminyoon. Nga inig kaminyo, gamayng away, buwag dayon, ngita na saglain. Nya inig ka tipon, igaway gamay, buwag na sad, tipon na saglain. Makahimo na siya tinuod nga pamilya. Ha? Dili. Pero kanang mga nagpakasal, unya kada simana nag-away, niya, kada tuig nanganak, kada simana gaaway, kada tuig manganak, niabot na lag 30 ka tuig, kada lang yapon simana gaaway, pero wa gyud magbuwag, makahimo na silang pamilya. Ha? Makahimo, porti padaghan ng anak, kay kada uli, tira, awa na. Makaingon, maka-appreciate kayo, makainga, biliban ako ani nila. Nya, inikabot na nila, matiguang na, 50 na katuig silang kaminyoon. Wa na, hilom na. Nga naman, di naman kadungog, nangabungol naman. Ana. Ang uban, di nakakita. Sa isinta na katuig sa kaminyoon, malinaw na kay sila. Makabot yun ang kalinaw, kay ni persevere, nilahutay. Muna doon na sa tayo mga kandidato karon nga ang ilang baruganan sa pagpangalagad dili mausab-usab ug ang sentro sa ilang pagpangalagad mao ang Pilipinas, dili ang partido, dili ang ilang partido kung dili ang Pilipinas, dili ang ilang pamilya o ang ilang bansagon kundili ang Pilipinas mo'y ilang gihigugma. Kanay atong butaran, ilista na karon, gikan karon paglista na hangtod Domingos kaadlawon, ayaw katog lista gyud. Nya kanang mga tao nga mulahutay sa partido, mulahutay sa prinsipyo, mulahutay sa pag-alagad sa Pilipinas, dili nang makighigala karon, makig-away na sad sunod. Ang iyang higala karon, awayon niya sunod. Ang iya karong ikuyog-kuyog, iyang i-impeach sunod, ipapriso pa niya sunod. Mga buangon man na. Di ba? Nya ato pagyapong butaran. Hasta sa nang tanan nga nagsuporta nila ana, ayaw na lang sa nagbutare. Kinsa may mulahutay sad sa kamatuoran, mausad na Diyos nun. Gilingya imong tupad. Yung naganahan kas tinuod. Ganahan ka unsay tinuod. Nga be. Ganahan mong tinuod o plastic? Sa may ganahan ninyo, kanang tinuod o plastic? Ako, ganahan kong tinuod. Pero kasagaran ra ba, bati tanawon ang tinuod ikumparar sa plastic. Bisag ka na mga ornamentals, ang plastic nindo tanawon kaysa tinuod. Kanang tinuod nga tanom, daghan man nag mga apan-apan, daghang mga dunot-dunot, ana. Pero arikas plastic, aso nindo tag buwak plastic, nindo tatanawon, pero buwak na tinuod, na manglago mo ana. Nya hay may inyong ganahan, kanang nindo tanawon o kanang bati-bati tanawon, pero tinuod. Kumusta man na inyong buhok? Tinuod na ang color ana o plastic? Kumusta inyong kilay? Tinuod na ang forma o kiniskisa na? O binadlisa na? Kumusta man ang color sa inyong naong? Tinuod na o nananay chemical? Ano ba? Nindot. Kanang inyong kuyog sa inyong kinabuhi, kanang gitawag ni mogbana o asawa, tinuod na o maumaora na? Tipon-tipon, mga buangon kayo. Tinuod, congratulations. Nahiuban, tagutlo na lay anak, tagupat na'y anak, wa lang gyapoy kasal, di gyapon na tinuod ang inyong gitawag og kaminyoon. Falsifikado or false. Muna, salamat kayo sa mga matinud-anon. Kinsa man gyud ninyo dinhi ang tinuod yung mulahutay og palit og slat, taas ang kamot. Taas ang kamot ba?
Kamong di mo pataas, ato pa, dili mo mga Diyos nun. Ganyan, taas ang wa, dahil Diyos nun. Mo ding hinay kayo ang slot na to, no? Kay daghan dahil kayo ninyo, nga magsigig ingon ako pa der no, magsigig yung kog sunod nimo, magsigig yung kog simba nimo, pero papalitag slot, sa mo palit mura ra sa kani mga tao din, ba, sigig sunod ni Hesus. Pero tanawa si Pedro nga nisunod ni Hesus og mulahutay gyud. Sa unang pagbasa, nahimo sad siyang liwat ni Hesus, giayo niya ang bakol, gibuhi niya ang patay. Pasabot ang gahom sa Ginoo mibalhin ngadto sa nagsunod kaniya. Kana sang inyong pagsigig palit og slot dinhi, for example, ang grasyas Ginoo iya sang ibukbo nganha ninyo. Munang way taong manggihatagon sa simbahan nga nagkalisod ang kinabuhi. Magsigi ra gina siya panghatag kay gideclare man na ni Kristo ang kahoy nga naa nagtubo sa daplin sa sapa sa Ginoo, magsigi ra gina siyag pamunga, magsigig panahon. Muna mahibong ka nga kanang tawo nga manggihatagon, magsigi ra gina siyag panghatag bisan pag tan-aw nimo lisod na kayo yang kinabuhi, naa pa gina siya'y ikahatag. Kay nga naman gisuplayan sa Ginoo. Pero kana mga dawo, bisan pagdaghan na kay na sila grasya, nindot kay na sila pagkabutang, nindot na kaig balay, nindot kaig sakyanan, dako na kaig income, di lang yapon ang manghatag. No. Lain na sang lingi sa imong tupad, na liwat ka sa Ginoo. Liwat ka? Dili. Kanang wa mo lingi, siguro na ginang di liwat sa Ginoo. So salamat kaayo kay gahapon ning ingon man ko ato nga ang atong haligi para ni Mama Mary 106 na lang ka slots nya, tag 100 nya. Naingon ko tiwasa na lang ninyo pag human gyud misa do na dayoy ni dool nako, Father, ako lay tiwas ato. Pakpaka na ko mo nga na tiwas gyud og palit, nasubraan pa og 53 ka slots. So imbis 12,000 atong gibaligya, na ang total nga halin 12,053 ka slots. Pakpak na human na niya Father Arnel, ato na ning i-close. So haligi para ni Mama Mary, tanang nakapalit ani malig-on ang inyong pagtuo sama sa kalig-on sa haligi. Ana nya gusto pa gyud mo nga mudaghan inyong kani-ganing grasya, palit pagyud mo aning atong nahibilin nga slots. Ang SBF DAG or San Vicente Ferrer Daily Abundant Graces naapay 3,503 ka slots nga available, nga tag 500 pesos per slot. Nya doon na ni 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. 527 na sad ang atong nadawat. Nya kining atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, ato ning gamiton para sa paghatag sa mga prizes atong mga midaog, winners o consolation prizes, mao na lay ato rong obligasyon. So naapatay 26,592 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 12 slot challenge nga tag 1,200, mga 1,324 na sad ang atong nadawat. Pagkanindota og mao ni atong kanunay nga buhaton. Dili kay daghan ang mamalit. Daghan mong nagsunod nako, kaya ang akong YouTube channel karon na may 249,000 ka mga subscribers. Bisag ato lang ibutang og 50% ana maminaw gyud. Ang uban na igora ni subscribe, dili mo tan-aw. 50% lang kanindot unta, no? Kung mamalit gid sila slot, tag 100 pesos lang. Dali ra kayong mahurot, pero kakinahanglan lagi tag pagtuo. Dili taunta mo give up kung wa na ta kasabot. Usahay mo ingong ta, sige baligya slot, sige baligya slot, unsaon ng slot? Ana, ayaw, parihara sa na nimo, sige kaligo, sige kaligo,
kasabon, kas tubig. Tingba nila nagkaligo, igdayong kamatay. Ana ka, di oy, kada gyud adlaw, napamangyausay, kaduha maligo sa kadlaw. Kaya nga naman, sige man yung buling. Yang ano sige sa tagpalit og slat, kay sige sa taghatag o kaayuhan sa atong katilingban. Karong eleksyon, atong iyampo, kay ang atong kumilik, gibatikos og maayo. Ako lang hinganlan din ang naa social media, kanang garali si Attorney Glenn Chong, kanang propagator anang iyang advokasya for clean and honest elections. Iyang gi-accuse ang Comelec since 2012 ba to? Hangtod karon ang Comelec kuno daghag anomalya. Na ako lang gi-highlight kay talagsaon kay iyang gibuhat. Dito siya sa atubangan sa Comelec atong niaging adlaw o pila ka adlaw og iyang gihagit ang atong chairman sa Comelec og silang tanan nga pile kog kaso kay gi-accuse ta mo nga naamoy mga anomalya. Wa pa jud kuno ni file niya kaso. Gahuwat siyang filean siya kaso kay aron adtos korte iyag-iyag niya tanan nga iyang nakitaan. Hangtod karon kanang atong bag-ong counting machine iyang gi-accuse nga naay anomalya. Pag-testing nila na siya'y gipang-site nga mga lugar o machine, number pagyud sa balot, testing balot, nga ang resulta questionable. Mura sa tagmaguol, pero kay bao ko nga ang Comelec, gitudlo mo sa naslas Ginoo, maningkamot sa dunta sila nga mahatagan og gamayng katinawan kining maong mga akusasyon against sa ilang transparency o honesty sa ilang pag-ihap sa atong mga gitawag og sacred rights, kaning mga botos nga atong gihatag. Kaning mga accusation usahay sakto, usahay dili, pero tungod kay isog man kay ni si Attorney Glenn Chong nga musulti o gipakita gid in public, matud pa niya this kay attorney na siya, this is public accusation. Wa siya mahadlok anang iyang gihimong public accusation. Pasabot, doon na siya gibarugan nga ligon. Hinaot unta nga tagaan sa nas Comelec og ligon nga response. Pasabot, satisfying response in public. Aron kitang publiko, mahimo sad nga satisfied. Ug mao ni ang gitawag natog perseverance. Kung doon na may mga apan kaniadto, ato nang isettle karon. Unsaon pagsitol, ibase nato sa mga reactions gikan sa atong mga katawhan nga gialagaran